Jones. Now, why would you show up to Saturday to Ngize myiza gufata ibihano nk'abandi bose. when you don't have to? Kandi utagomba kuburi hano. Shaka ya coach. Byose nibyo twabonye ziri ncamaze za episode ya mbere. Chemical plant's on fire. Ati chemical plant yafashwe n'umuriro. Twabonye aturika mugezi. Yuka bibikwirakwira kagigi kose. No, you can't go out at night. Nta muntu ugomba gusohoka. People know. Hatagira umuntu usohoka bivumbuye barasohoka. Iminara ibura amarezo. Shaza Lairi. What happened to you? Mwana byagenze bite? Aro twagarukiye. Nibwatinze bazanye kananga hakuno. Beating like a drum. Mutima urimo atera nk'ingoma. But he doesn't have a fever. Ako nta muriro afite. Or a cough or anything like a Agakorora nta kibazo. normal sick person. Baza ari umuntu urwaye bisanzwe. That is not a normal sick person. Onaga arwaye bisanzwe mwana. Kid needs a hospital. Mwana akeneye kujyanwa kwa muganga. You don't know if the hospital's still there. Yewe nta nubizi ko wasanga ari n'ivuriro rigikora. Lyle, can you hear me? Yewe uranyumva Kyle. Tell us what you saw. Watubwira ibyo abonye. Lyle, stay with me. Lyle umbwira kwana nanjye. Here. Did he say anything to you? Yari ikintu yaba yakubwiye mbere yuko se aza. Nakakinjira. Wibuka kamubwiye ngo bose bapfuye all are dead. Tangira kwibuka bose bapfuye arahakana. Yewe ntakiri yambwiye ari kunahakanye. Said something, didn't he? Yewe ari cyaba yakubwiye. What did he say? Ase watubwire bari cyo yavuze. I mean, yeah, he spoke. I just couldn't Yavuze gusa. understand him. Ntago nasobanukiye ibyo yavugaga. Kobwa arabona byanga byakunda cyo abayishu burya hakanye. Kobwa aramukurikira. Ni Grover. You're lying. Uri murambeshye. No, I'm not lying. Ntago mbeshye ariko. Stop. Dekera. Whatever he said, I can handle it. Ibyo yavuze byose abantu twabasha kuryo twabikontorora n'uburyo twabyitwaramo. Look, Reba hano. I don't want anybody in this place to panic. Ntago nshaka abantu bari hano bose bicwa n'ubwoba. I'm not the panicking type. Yewe rero nge ntago ndi umuntu wapareka cyangwa ngo ningire ubwoba. Mbwira yakubwiye iki? He said everybody was dead. Yambwiye ngo buri muntu wese wagiye hanze yapfuye. Sasa uyamubwiza He was ukuri. trying to tell you something? Yewe niba yagerageza kugira icyo akubwira. Yeah. Ego. Tell me what it was like outside. Natambwira uko byari bimeze hanze. Azunguza umutwe nta mbaraga. Did you see? Ata wabonye cyatanga kubwa umurwayi nabi. Erail. Azunguza igitanda. Yewe. Come on, dude. He didn't say much before. I don't Nta think kintu yavuze gihambaye. he's gonna start speaking now. Kandi kuri mazunguza igitanda ngo biritume avuga nonda. The kid's right. Leave him alone. Wereka umwana ameze nabi mureke wenyine. He's our only link to what's going on outside. Yewe nawe wenyine waduha amakuru y'ibiri kujya mbere ngo tumenye ibyo hanze yabimeze. Guys, Bavandi. he's not our own. Hano ndi bazanye. Addie? Adi nawe yapfashwe. Damn. Nganda. More like her upstairs. Abandi bameze nka nabo bari hejuru. Sasa hari n'abandi bafashwe nabo binjiye mu kigo. Nako binjiye mu ishuri. Bahise freakish. Turi kuri episode ya kabiri. Nakubwira cyane sakala na premier wumva. Sasa n'abandi bafashwe. Baragiye babakura hanze aho barari hejuru. Babazana hakuno mu kadotwari. Hey. Filimi iraha. Byabaye ngo nyamwanga kumva nanze gukora iki? What could have happened to them out there? Kereka umuntu yaba yamenyaga icyababaye wari hanze. Staying inside was the smart move. Ugumana indani mu kigo byari byiza. Question is, for how long is it smart? Ibyo si cyo kibazo gucyo turagumana indani igihe kingana iki. Until somebody comes to find us. Kereka nagira umuntu uza akava hanze akagiye dutangariza. Abava yose nurebe uko babaye. Urumva hari abazima bari hanze. They smell like they've been eating trash. Ibisa nkaho noneho turi bugera tukararya n'umwanda. Maybe they have been. Nabo siko byatangiye. Back here. Hasi ikibazo cyari iki? Might be the only place left. Wasanga ari ubwo buhungiro busigaye nabundi buhungiro bwari. You really think that? Akeka ariko bimeze se. The explosion was huge. Haturitse byaro guturika guhambaye. Who are you and why are you trying to scare people? Hasi wowe nduri ikintu kuryo akanga abantu. I'm someone who'd rather understand reality Je ndakeka ndi umuntu uri masobanukirwa ukuri uko ibintu byifashe. than play pretend. Hakunya ngo nigire ngaho nta kintu ndi kubona. Ahantu niba haturitse twibirenzaho ngo wenda hanze araza kuva umuntu tumenye ko turi mu kibazo ahubwo dushaka umuti nuwuye. Yewe tuzi. Namwe nkiterana amagambo. You really think nobody else is left? None so cyegara umuntu waba yakize. No, look. Yewe murebe hano. There's no way anybody could know that. Yewe nta wabimenya ko nta n'uwajya hanze nonaho. Banyeshuri ngabangaye bagarutse bose baryamisha hano. Anything? Yewe ari cyo abo wabonye. These old radios tend to have battery issues. Iradiyo nayo irashaje ntabwo avuga ko ifite batiri ikora neza. You seem like the kind of guy who fix something like that. Ese uyifite confidence yuko watunganya iyo radiyo? You know who I am. Ese wabuze ubundi we niba ko nayitunganya? Everyone in the school knows who you are.
abantu bose hano mu kigo Guy bazunguriwe who ripped someone off. I try to judge people for myself. njye ntabwo njya ncira abantu imanza ariko So what's your verdict? none uratangaza iki uhagaze Excuse me? nyanganira On me. ku ruhande rwanjye What's your verdict on me? njye urawancirwe rubanza uri kure ruhande hano nshoboye gukora radiyo simbishoboye karicara Haven't decided yet. yewe ntabwo ndafata umwanzuro I know who you are too. You're quite good. nakubona ukina ariko uri umuhanga cyane mu byo ukora Thank you. urakoze Your vibrato needs some work, but your technique is impressive. ati abandi baba bakeneye ababafasha ariko wowe tekinike ze ziratangaje. How long do you think before they send someone searching for us? ese urakeka ratadusigaje igihe kingana iki mbere yuko abantu baza kudushaka hano hari abagifite icyizere ko hanze hari abakize bazaza kubashaka. They're likely devoting most of their resources to the fire. It would be complicated to put out because nta wamenya uko bimeze bitewe na ruriya ruganda rwagiye gushingwa hano kuba n'iminara yabuze unuza sinyare nta wahamya ko hari abantu barokotse bashaka kuza kudutabara. Just work at the plant. hata ababyeyi banjye bose bakoraga kuri ya chemical plant on a Saturday. no kuwa gatandatu se barakora Probably not. ntabwo bakora kuwa gatandatu He's never productive. rero nta mpamvu guhangayika nacyo bijya bimara burya. Worried? wese bivuze ngo ntabwo uhangayitse Really? seriya ntabwo uhangayitse You don't have anyone out there to care about? hariya hanze nta muntu mwene wanyu basi ugirira impuhwe cyangwa witaho ku buryo wahangayikishwa nuko yaba yagize ikibazo. To answer your previous question, ati wa mukobwa none ngusubiye ikibazo murambaza take them a few days at the least before anyone looks for us. ati se mbere yuko ibyo biba byose hari umuntu uza kugusura ku ishuri Probably more. bitekerezeho guhangayika nta kibazo bikemura reba ukuntu hanze yahindutse sasa hano wa munyeshuri urana icyuma mu kigo nabaza hakuno ndani abandi aho bari byabacanze uyu ni icyuma hakuno tayari yewe umeze neza. Why aren't you helping in the shelter? hasi kutari hamwe abandi bari uri mu biki. Well, thought somebody should act as guard. natekereje ko aba ugomba gukora nk'umusekirite. Right. Umusekirite Right, so you're guarding everybody. none urimo aracungira buri umwe umutekano. Yeah, somebody should be up here just in case more come. naketse ko umwe yaguma hano wenda mu gihe abandi baturuka hanze bateza ibibazo. Just being helpful. so muzi gufasha abandi. Yeah, niko bimeze bro. you don't believe me? ntawe unyizera se. Say that. ntabwo byari byo mvuze ariko. Why aren't you helping in the shelter your little friends down there? none se ko tutagiye gumana n'abandi aho bari bashuti bawe. Addie would understand. yewe nkora ibyo nsobanukiwe. You bailing on it? tangiye kusanga ubacishamo ijisho se. Don't know what's wrong with them. yewe nta nuzi ikibazo bafite bari hariya barwaye. Could be contagious. wasanga n'umwuka wawe uri guhumeka nawe wakwanduza abandi. Yeah, I don't like it down there either. nawe ntabwo nakwishimira ko wajyayo ati sasa bariya uyu yabahunze buriya iyo umuntu aramutse arwaye nk'indwara runaka ijyanye n'uguhumekero ushobora kuba yakwandutse. It's like a tomb. hariya nyina abonye ameze nk'irimbi. She get some rest. sa nawe ashaka uburyo waruhuka. ntabwo naruhukira ahantu uri. iki cyo nta muntu utakizira mu kigo. ibintu byo kwibyimbya kwegira uwa danje kureba hanze iri ne persone pa aba nabo hakuno. Hey. yewe Find anything interesting? hari ikintu wabonye gitangaje se. Not anything that can help us. nta na kimwe cyadufasha. Hey, do you think it might have been like a terrorist strike? hasi urakeka atari nk'ibyo byaba byateye kuri power plant nako kuri chemical plant. I mean, Mary did say she saw some smoke rising from the plant right before the explosion. atari watubwiye ko ashobora kuba yabonye nk'ibintu by'imyotsi mbere ko ahantu haturika. It would take a powerful bomb to cause what happened out there. ati wasanga n'imbaraga z'igisasu zazamutse kwa kundi igisasu cyo guturuka akabanza imyotsi. And they're not so easy to make. nta wamenya icyabiteye. You know about making bombs? none se ibintu bijyanye no gukora ibisasu hari icyo waba ubiziho.
My dad was a chemist, ati papa wanjye ari umushimiste so he used to do experiments with me instead of playing with dolls and yajyaga akora ama experiment cyangwa se ubushakashatsi turi kumwe tea parties and that sort kugira ngo nkomeze kunyina niba upenyira umwana of stuff. ibintu nk'ibyo ngibyo You used to? nahise ajya kubikora Was he at the plant today? naneze papa yari ari kuri plant uyu munsi He died a few years ago. papa wanjye yapfuye imyaka ingahe ishize hangane It's been a long time. ni igihe kirekire mpamvu yo kumwana ihangane Betty would know exactly what's going on out there, though. asibye ko nta n'uwamenya ibyari kujya mbere hari imbere yuko biba You worked at Keller then? His whole life. ati yakoraga kuri Keller plant unati cyane He loved it. yaranabikundaga My parents worked there. nanjye ababyeyi banjye bose bakora kuri iriya plant Smart parents. ababyeyi b'abahanga Yeah. They always wonder where I come from. ahubwo nanjye wabonye ukuntu ababyeyi banjye ari abahanga bibaza aho nakomotse bikabacanga ateramo akablage It'd be awful to know that somebody actually did all this on purpose. ati ndimo ndibaza umuntu waba yarubatse hano hantu maze yarahubatse kubera impamvu bubatse ikigo cy'ishuri ndani munsi y'ikigo baragenda bakamo umuntu bw'ubutanda ahantu umuntu yakwisha All right, guys. saba abavandimwe rero koci We're going to decide what we do next. ejo nibwo tuzafata umwanzuro w'ikintu turi bukore gikurikira For now, I want you all to go up and find a myaka mwanya ndashaka mwese mujye hejuru place to get some shut-eye. mushaka aho mugeramo muryamye We can stay and help. twagumana ariko tukanafatanya Hey, no, you should go upstairs and get some rest. we sister jya hejuru reko waruhuka Whatever you want. ase kucyura You materizi want me to look after you? erega mama na papa barambwira kugira ngo uncungire umutekano Mom and Dad want me to look after you. ese mama na papa ntabwo bashaka kuncungira umutekano Okay, great. Then look after me upstairs. sanga ugenda niba unancunga uncungire hejuru Well, you're all going to go upstairs mwese murazamuka hejuru bari mujye kuryama in peace. nanjye koci wanyu nigire ubusigare hano njyenyine hatuje Get out. musohoke cya cyumba kirimo abanyeshuri barwaye kirasigaramo koci wenyine abandi bazamuke sawa sawa arangije akingaho abanyeshuri baraha nta n'amasanga arashira bakoze iki banduye we naza kwirambika harafite agafoto nimba ari abana be na madamu wakareba tayari ko yakirambitse kumbe dore hirya ye hari uwegutse n'abanyeshuri hey. turore aba nabo ko baryamye tayari ko bano zipfumbatana Not a fan of cuddling? yewe ntabwo nkunda ko napfumbatana nahise nkunda kubireba No public cuddling. ariko njye byo gupfumbatana bari mu bantu genda bifatanye Public. bayisekera baganira So I'm guessing no boyfriend. yewe nta boyfriend so ufite Not anymore. yewe ntabwo nyimufite ukundi At the plant? yari ari kuri plan se uyu munsi wa boyfriend wawe No. oya Yes, but that's not what I meant. icyo nashaka kuvuga ntabwo ari icyo We broke up twaratandukanye a couple days ago. haciye iminsi dutandukanye Sorry. pole I'm not. hari abamvuye kumwanga pole You must have done something awful. banza yarakora ikintu kitari cyiza Well, which time? igihe kiye ryari You don't strike me as someone who puts up with a lot. ariko mukuru ungaragarira nk'umuntu utajya ukunda gukomeza ibintu So, none are you with somebody now? wowe hari umuntu mwamuri kumwe se nka boyfriend wawe Not really. nanjye ntawe You're not sure? ntabwo nabyahana I'm sure that I don't have a regular boyfriend. icyo razana rishuwa yacyo nuko nta boyfriend mfite ufatika You're better off. hata bibaye byiza wanabireka kumbe hano maniga nawe arimo arabumva sasa hakuno ko bano bagakubise agatotsi maniga we yiberaho k'amajeshi nta byo gusinzira sister Wake up. kangura mushiki we muri iryo joro hakuno hano hari umunyeshuri usanga bupingana mu kigo How long are you going to keep this up? hasi uzabikomeza kugeza ryari It's been forever.
bisa nkaho byabaye by'iteka ryose. I don't know what you're talking about. Ibyo vuga njye sinzi n'ibyo ari byo. The snark, the bitch face. Ibyo byo kureba umuntu rwose umureba nkaho nta gaciro afite. If I was giving you a bitch face, you'd know it. Dore ndi kureba gutyo nk'intuza. Kureba nabi. I'm sorry you can't understand what I did, but Ntabwo mbabare ntabwo wasobanukirwa ibyo nakoze. I didn't have a choice. Sibyo ko nta mahitamo nari mfite. I can't understand it, and you totally did have a choice. Hanjye sinsobanukirwa impamvu ngo nta mahitamo wari ufite. You didn't want anyone to think less of you, so you told everybody it was Nta only... nubwo ashaka ko hari umuntu atekereza muri class imbere yawe. I'm not the only one who went off the rails that night. Ati iryo joro ntabwo ari njye nasohotse mu kigo. Yeah, but only one of us got in trouble. Usibye ko ni njye nyine wagiye mu byago. You know what my mom is like with me. She would never let me forget it. Ati mama wanjye arabizi ukuntu harakazwa n'ubusa nawe urabizi ko atambabarira. Oh, and because my mom's just a waitress, it doesn't matter what she thinks? None se mama wanjye ko ari umuseriveri niba mvuga ko atabitekerezaho bano bafite inzika zabo bahora bashotorana. This is pointless. Ibintu uvuga bidaturumvikana. Aba nabo hakuno ko bakaje. Oya yagize gutya. Hey, what is this? Yewe byaba ari ibiki? It's a hairnet. Wasanga ari hairnet. Sasa nta kigo cyo kibura karuka kantini. None uracheka mana pawa bakize se? Yeah. Cyane. At least twice. Once for you and once for me. Bagomba gukira inshuro ebyiri bagakira ku bwawe no ku bwanjye. Ntago bahita bapfa. I can't believe you're making jokes. Sinyanizira kudahura muri blague buri kanya mutera blague. Turi mu bibazo. Better than being upset. None kurakara ibyo bice muri kibazo se. Bapakira hakuno duporezo ko muri kantini. Babayo. What? Niki? Bumva. Nacho tugende. You know, our house is really close to the plant. Rabizi kinyubako yacu turanye n'iriya plant yaturitse. They might not have been home today. Erega wasanga batari bari ni muhira. You know, Mom loves to go shopping on Urazi Saturdays. ko mama akunda kujya guhaha ku gatandatu. She always makes Dad go with. Kandi agomba kujyana na papa ko byagenda kose. Basanga bari bagiye guhaha tugende. Umusaza wako mugeze nashaka gutuma gatekereza cyane. Kumbe mu kigindani. Hey, hari abandi maza zinjiyemo. Sasa hano haro arayitera ibishinge niba ari mugo. So, do you really need another sweatshirt that looks exactly... Abakene ndi undi mupira w'imbeho cyangwa. Smell better. Ndikumva ina atari uhumura neza. Hano bagize abandi banyeshuri bagiye babika imyenda bayisize mu kigo. Hindukira maze nambare. Yes, I can see her from the back. Sawa naje ndakurebera inyuma. Ndate bano bibire mu mapenzi yakuno. Abandi bari mu bibazo. You know, your stupidity might be the only reason you're alive. Atirato ubugoryi bwawe wasanga ariyo mpamvu ukiri muzima. Excuse me? Ngo? Yeah, I mean, if you hadn't been here trying to meet your crazy crush, then you probably Atiyo utagarutse mu kigo cyo kureba uriya mukobwa aratakunze ufite yo crush. Wakaba yapfiriye mu rugo. still would have been at home asleep Wakaba ari mu rugo uryamye bikana turi kutahari. with no one to laugh at my sick jokes. Ereka nawe ngutere blague nda wabyumva. Maybe I will. Wenda bizaca marata. Why you were here. Munyuma na nyuma nawe amenya n'uriya mukobwa azagukunda. You wouldn't. Unyunjirire. It's not going to make a difference either way. You're never going to get her. Terega no munatandukana byatanga amano utamubona uzagumuri wowe. Ever. Not because I didn't try. Yewe namubura wenda nzabana nagerageje. Do abibereye aha. Boretse hangana. I can't stop thinking about them. Your brothers are Hari naraje kuja gutekereza. probably okay. Musaza ameze neza umurashiri. Your mom might have taken him over the hill to the mall after she dropped you off. Erega mama yaje kudepoza no kushiwa sangari nandi yajanye na musaza wawe. I want you to be right more than anything. Ndashaka rwose umbwiza kurusha ibindi. Look, we can't think about it. Nje nta mpamvu yo kubitekereza. So my parents, my sister, Ejo utekereza ababyeyi banjye mushiki wanjye your brothers, basaza bawe your mom, all okay. na mama ngo bumve ko bameze neza bihangayika bebe. I hope so. Niko naye mbiceka. Yeah. Umura. Bakiraho. Hear that? Baretse gato. Arajye numvishira. Yabaze ni biki byambere. Somebody was here. Narenze mwana ari gihari. Probably Noodle. Omba na musore nudu. I'm gonna kick your ass when I find you. Mwana nagusha tumumetse ngubonye bro. Let's go. Tugende rat.
bakiraho kumbe hano ruinjemo wanduye patakananga baragigira Maniga yari yaje gutereta kigira n'ikiga umuntu hano sasa bahindutse bashaka kurya abandi nimba babaye za zombie nibyo ntazi mugabo baragigira Maniga shoti kigabo box kijara hondagura senze sana kandi ngoto angije turoe tayari Yesu mugabo mwuka hey ibyo bazanaga by'amapenzi ntabwo ibintu bworoshye Maniga arangije z'ubwenge caho uzi ubwenge acaho dore icyo bita guhahamuka nawe wasanga rundi aceceka tugomba gusubirayo kandi ntabwo byo kubwira abantu ibibagi oya tugende turebe ko harara bimeze arangije Maniga afata ihombo baby gumi nyuma baby hey Maniga ihombo kiraho bafite ubwoba mana wewe ka What's with the weapon? Just kill Mr. H. Mr. H. You just killed the janitor? Why would you do that? Mr. H, but he wasn't Mr. H. He was like a monster. He attacked. What are you guys talking about? He attacked us. There was some. He was crazy. Oh, he was fast. He came out of nowhere. He grabbed me. Okay, you two need to tell the others. We'll tell the coach and figure out what to do next. Avuye kuzana ubuya urute n'udukino duporezo kugera hano babura abarwayi kumba bari coach kugira gutya abandi bose bahindutse bajya kuri coach baraporeza tayari nimba bahindutse zombies ibyo naramenya ubuya urute yakubise hasi hey baise freakish nakubwira cyari sakala da premier umva basotse mu kigo bababuza bahumeka imyuka yari hanze sistrazi uzi ubwenge biragenda byikurura fata agashikike wino aracyafasha agakobwa cyangwa amenyo umusaza wakaraga kurura tayari baragashike vuba tayari chugikira komeye nere yombo ngwereka babifungira namo hey tayari ibintu Vampires? I don't know. The vampires, zombies, mutants, freaks. Does it matter? The coach was dead. Everyone was eating him. They were drinking. I'm pretty sure they were drinking him. The thing in the bookstore, they just tried to take a bite into me. Addie would never do anything like this. I think our definition of never has been radically changed. Did you see Lyle? We know he was in the shelter and no one down there was okay. I need to see. No, you can't. You can't stop. Always ourselves. I need to get out of here. We can't get out of here. Can't sit in here. It's not safe. We should go out and find help.
mujyanze zamufasha mushaka kumufasha. If you want to leave, so be it. I mushaka kubano genda. Rather not be trapped in here with Phil. Ariko nyina nama nabagira y'ubuswe kugumana. Don't do it, dude. No bikore mushuti. What did you just say? Uvuze ngo? I don't know a simpler way to say fool. Sinzi jambo nakoje ryoroshye rwo kumvikana ngo ati gusohoka n'ubuswe. I'm gonna kill you. Ndakwica mara. Hasi wagabanyije umugi wo. Revert to the basest of human behavior. Mungigiri bahanga cyane mufite imico y'ubuswa n'ubusazi. You should come with a translator. He said you're animals. Yavuze ko muri nyamaswa. Fighting each other is not helping anything. Kuhangana nacho biri budufashe. Look, we know that they went out. They got sick. Nicyo tuzi cyo basohotse bagarutse banduye. They came back and they transformed. Bagarutse none bahita bahinduka. It's the air. It has to be. Danga byakura no mwuka bahumetse no bahinduye. So what do we do? None dukora iki? Are you asking him? None uri murabaza nde? I say, we treat it like we would if it was a radiation issue. Tugume mwana ndani ko cyangwa ari cyo kimirasire yizuba cyangwa se ikindi kibazo cy'imihumekere. Mwuka bahumetse. Stay inside. Tugume mwana ndani. Tape off all the windows and doors to limit Funga amadirisha n'imiryango. contamination. There could be more of them out there. Hano hanze wasanga n'abandi banduye. What, we block all the entrances? None dufunge imiryango yose yinjira cyane. Oh, there could be more of them in here too. Wasanga ndani nabwo turi buhinduke mu kanya. We're gonna die here. Possibly. Mana turapfira hano birashoboka nyine. But do as I'm saying to improve your chances. Bivuze ngo tugume mwana twifungiye ne turebe uburyo twakwifasha. Okay, so now what? None nigikurikira. Break into twos. Search the building, make sure everything's locked inside. Dusatanemo ibice biri bamwe bagerageza kureba ko amadirisha n'imiryango ifunze. While you sit back here. None ugume hano wicaye. I'm gonna try and ring the radio to ask for help. Ngiye kugerageza radio ndebe ko nabona ubufasha. Sasa gashi ka groove. Do you mind? Yewe hari kibazo. Are you okay? Umeze neza? Of course I'm okay. Umeze neza nyine nta kibazo. That didn't seem okay. Nagusanga umeze neza. Fine, except my brother's trying to follow Umeze me. neza usibye musaza nyine mwangu cyane mu madushi naho ngiye mbwihereye. Go. Genda ari. Go. Sohoka. Okay. Mugenzi mani garasohoka. Gashi kigafungura amazi. Kumbe kureba neza gashi kikaguruva kariwe. Bivuze na mushya guruva ukanye na warahinduka. Chebwe data we. Nakubwira cyari sankana da pumya umva. Ya kabiri na cyakaruka igenze. Ni muti kuzikurikirana cyari wese samano. Hasta la vista. Bye se freakish. Ndabakunda cyane cyane.